kwenye Jamhuri ya Kenya. Kaudhi nyime kod weche manyien en ni jatend duond bura mar DAPK Eugene Wamalwa koro bende chano mar dhi e do ka gengo chenro ma sirkal ni godo mar daro jodak ma Ikolomani kaunti ma Kakamega e kuonde ma nyose fweny ni nitiere kod mula kanyo loso e gwenge ma Funyula e kaunti ma Busia. Wamalwa wacho ni gin kaka kweth makwedo sirkal gibro tiyo kod yore mag do mar neno ni chenro makamano ochungi ka bende ojiwo jood bura mawuok e Imbo mar Kenya mondo mi osir okang' makamano. Sisi tumesema we are going to court to challenge the illegal grabbing ya land ambayo inaendelea kule Kakamega and anywhere else. Tumeenda kotini ku challenge ile takeover iliyofanyika ya factories zetu. Bwana Undo, I would like you to join your brother Boni Khalwale na viongozi wa bunge walio hapa kupinga jambo ambalo linafanyika kule Kakamega. Najua ya kwamba wanajaribu kuzuia, lakini leo nilitaka tukiwa katika kanisa hili muombe taifa letu. Ingine wanafanya na wa Chinese, wanaanza kuchimba huku chini bila idhini ya watu wa region hii, bila proper public participation kuhusisha the leadership of this county and this country. Wamalwa bende nodhi nyime ka wacho ni chenro mar daro jogo ma yudore e alwora no ma bende nyaka sani nitiere kod mula biataro kod chike mage ma rito ratiro magi kendo bende en chenro manyaka kwede kod ka piny owacho mar kaunti no ma Kakamega. Kuna dhahabu hapo Kakamega, wako wanafukuza Waluya hapo, wanafanya deal na kampuni ingine, wanaenda huko Bushangala, Isulu, wanaenda kufukuza Waluya wachukue ardhi yao by force without proper compensation and without public participation. Zaidi ya watu 3 wamewawa sababu ya dhahabu hapa Kakamega, na sio huko tu, hata Migori mambo haya yanaendelea, wanafuata dhahabu kila pahali. Hapa Busia there is gold in this county just like the neighboring county of Kakamega. Usiku na mchana wako wanapanga vile watachukua hii mali asili ya watu wa hapa.